Mu karere ka Gakenke ni hamwe mu hari ibagiro ry'amatungo ryujuje ibyangombwa. Gusa nubwo muri aka karere ngo hari ibagiro, ntibibuza bamwe kubagira hatemewe nko mu bihuru ndetse no mu ngo zabo, ngo ibintu bigira ingaruka ku buzima bw'abantu barya ayo matungo yabagiwe hatemewe, ndetse bikanabangamira abacuruzi b'inyama babagira mu mabagiro yemewe. Ibagiro ryacu rirakora ko umugabo bifite ubona ko hari abantu benshi batangira imyumvire yo kuyitabira, barabasha kuba bagikorera ahantu hatemewe mu bihuru n'ahandi, ariko nyamara ubukangurambaga buzadufasha. Niba bagiye mu mfuruka zindi, twebwe tuba twabashoboye turumva mwabakumira umuntu yafatwa gutyo yayibaze mu bintu bitujuje ubuziranenge, abana cyangwa se izo nyama bagiye mu bigunda bakazitwara. Mu kuvuguta umuti wo guca uyu muco wo kubagira amatungo ku gasozi, byo bituma inyama zihabagirwa ziba zitujuje ubuziranenge. Umushinga USAID Orora Wihaze ku bufatanye na Rika bateguye ubukangurambaga bwiswe inyama zujuje ubuziranenge kuri bose. Dr. Nizeyimana Benjamin, umuhuzabikorwa w'umushinga USAID Orora Wihaze mu ntara y'Amajyaruguru, avuga ko nubwo bari basanzwe bashishikariza abaturage kurya ibikomoka ku matungo, ngo basanze ari na ngombwa ko ibi bikomoka ku matungo bigomba kugirirwa isuku. Twasanze yuko hatabaho gusa gahunda yo gushishikariza abantu kurya gusa, ahubwo hakwiye no gusuzumwa ubuziranenge bw'ibyo barya, kuko kurwanya imirire mibi ikoresha ibikomoka ku matungo mu gihe byaba bidasukuye neza, mu gihe byaba bitujuje ubuziranenge, aho kugira ngo birwanye imirire mibi ahubwo bishobora no gutera ikindi kibazo kirimo n'uburwayi n'ibindi bibazo bitandukanye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, Niyonsenga Aime François, umuyobozi w'agateganyo w'aka karere, ashimangira ko abaturage nibamara kumva neza ibyiza byo kubagira ku mabagiro yemewe, bizaca n'abajura bibaga amatungo bakajya kuyabagira ku gasozi. Kandi abantu koko nibumva icyo kintu cyo kubagira amatungo ku mabagiro yujuje ibyangombwa, kizagabanya n'ikijya gikunda kubaho kumva yenda ngo umuturage yitwa itungo noneho ryabagiwe mu rutoki urugero. Ibyo yose ni ukubirwanya, kuko itungo ryabagiwe mu rutoki ntabwo koko ubuziranenge bw'inyama bwaba bwubaye. Ubu bukangurambaga bw'inyama zujuje ubuziranenge kuri bose buri kubera hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo gushishikariza abantu kugirira isuku ibikomoka ku matungo barya, kuko bitabaye ibyo aho kubatungira ubuzima byazabatera indwara igihe batabigiriye isuku. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu Majyaruguru y'u Rwanda.